Oruganda oru rukakomoka omu ihanga rya Abisinia obwahatero rukumanywa Ethiopia kandi rukakomoka omu bacwezi. Ebibagambirwa obw'abebembezi b'abasingo b'ekyanga kya Ankole babiri nibavugana abanyamakuru muri Nyamitanga omuri Mbarara City. Abasingo mbaruka Abisinia hati nihange erukumanywa nka Ethiopia kuba rya Abisinia abasingo bija bashira omubugabe obwabiri buri obw'abacwezi kandi bukazingura hari ibigo bya mugenyi bwa hati neshango muri Shembabo bakakomoka omu bacwezi hati ekikari cy'abagabe ekyabigo bya mugenyi kikaba kizitirire nana ekibakweta ekisingo hata abantu ababiri mbatura omunda omukikare eco barukureberera abagabe ningashi abategeki abeberwa babacwezi bakaba bamanywa nk'abasingo mwenwe ekigambo kya abasingo kirukuruga abantu abarukutura omurubiri rw'abagabe bitura manyira habwencha abasingo baba binji eco kugarukwa mu nkiki abasingo nkoruganda bakabarye kumwe kwaborwa mucweka eco baborwa mwahika omwanya wasanga mu musingo yari umushaba munyanyako yaba ari umushaba mu wakukira aba mukuru wawe yaba wo kukira abo murumuna wawe mbwene cyo kikakirita abantu kugira obumwe bayambana bahaburana kanshuka kakwate kabasingo na nempazi no kamanya empazi ezikwebembera ekikuku ky'empazi n'empazi enyabwenge kandi ndwani zo zebembera enshije ndwani mbwene abasingo kakwata kabine n'empazi ni obukambwe bwabo ukurwana habyabo abo kuba empazi wazitahira zikwise wano yenda tukujumburire na nebiru kugambwa ngo abishyi b'abasingo bina Mario abishyi b'abasingo bajya ngo bina Mario ko nkate Mario no kwitegereza umuntu kwa challenge ngacho uri kugamba nange cyo wanokora atogira ngo yagera Mario nabwo cy'abantu abashwire nk'abahara b'abasingo bakashanga ngo ubone ne fobe abashije they are not outspoken turya abakozi tuyine mico mirungi turya abayonjo omukazi w'omusingo n'obwo wamarana batano oreba ngo nayayekunda amakuru akagasha kwa Mayiko atwacire.